Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengkah. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke ceng car am. Tip syuk kan long kum na lada. Yap sama na mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restoran ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kacong pi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki bapel. Kadon ke degree course, ke diploma, ke advanced diploma course. BDO ke Soyong uba Cliff Warjri, kumjuru MLA uba Senshar ku Parthaba, uloong mementah kesngi ke office jong ke blok kala dep banlum jingken, ha ke bayade bagi jingjulor ha ke shnong mautuan, bad ki wei per ki shnong ki bahap ha ke Soyong blok, ki bala shatling shop ha ke eryong ke bala jam mehnin kesngi ke art kundai tri ujembang araja pun rio. Hadien bala dep shim jingken kin pahak ke office jong deputy commissioner, kenang ba kin la ban pelan no kham kloy ki jingeram Shakilanon. Saya kendut tak? Mau ya cuy. Ini dong. Tidak kalau ada pas buka. Sapoi dia kalian. Nakle junga video junga so yang sena di blog. Ane ka por nga wan khmat chu ya thu ga ka jinja ka baja manin ka sinya khundai terik hang ne apo so yang headquarters si. Kalau ka jinja ka bangin poi perkhat apa ka keyboard junga mariang ka wan manin shop. Pada ni kemalaya kaya iyo bentan ki video meneni I babon ki long iya bahap han ni hajan han headquarters ka sakta de hadin bagi lali ya assessment jungi no ben ka sini lap bagi dan samsli ki snong ado kan ka mothon E ka lent motop E nantar kumjuru podcast ni nongki ingin lai I bat ya ki staff jungaru menen hi on the spot dali ya ground modifications ki dan dekat bagi paiba te hoi kadang kajing panik menen bagin lek kum nomor bagi dan ki yang katukan ni kula syara ka kasa juki ka kadam juki kan bansu bagi susunat bagi dan ka community response bagi na itu ke senong ka ini ki volunteers beri jong ka search and rescue beri babun ki bagi na ada training block ini kita along check ki first aid ki ba wan hakmat men identify te ye kini ki families ki ba ki dislodge ki la ki yang dan su ini na arrange temporary bin sa bagi bahaya masam juki dari nata pat ke bentar ke baal ke pat ke bentar ke pat kalai potrik iya pat ika deep physical verifications pengiong bagi niat ni bahkan ika disaster DRMS ke pengiong ke disaster response monitoring systems ke bagi lek ba ke bagi ni ajing rapat ke relief ke bakam kuloi ting sunat ba nak ni ki senong ru ki apa kita activate yang ni ka RRT jongki ke rapid response jongki iyo bani akan ki berjindan kam jing ko blok apa ni activate yang ke dia malas kalau kan kampen suk ini kam ki relief kan pai kam kuloi dan ni kasi ho i dan lang kat do MLA wal asran do menem step but kumjur ki line department of repair ke bagi ya na kawi kai na kawi ka senong pan ikan man ba kajing trail lang hi habang ang kada kajing trail lang hi kalau ka jing job tika apil junga mentapat siki nong song hanya apa so yang hi berkawai ba la mungkin ki ba sa shop akamari yang kimde banting mending panik block office kadang kan tabat pi unom ikon dan tabat pi bat kumjur kan nika kada ka disaster team ka bagi la snaha ki song pi ka RRT team kan nika sa yarap hi piru nampak ni ki severely affected yen ke bangi ang wala syara hadin tangi pik kalau ba hapo totally na magidan ki snong ki dan santli ki long yen dan ki snong ki southly ki long yen dan ki snong ki ba rio kom tatater bagi dapat yang nyoy ki kalau approximately hapo totally de kini mata kini approximately ki long yen bol ang hi ne mata ki aja kita berli bat ki bahayang kidan berli ki pa sa marjan ta dang ya sa bat ki bat kom tagin sahab ni lek bala hi ban nakadi amrs bagi activity ka bagi la ban ai ke immediate relief ki kira mensna no ilong yen ki wat mai pan hawe bat ka mile pat bagi ang partially damage ki dan kumba partly bat babun hi ki something CR dan baka masunat pat kalong bahakan ka jingwan jongan ka eryong kemudian kanu pat ka jing do ikamensim kemudian kanu ka jing ja ko sosi ko jingon saw pani aingo yo boleh udang I yangi bu ya dapat ya kan kesong iso Nakle jonga menen on step lawan ni ba price tank kendai beji nglawannya geleng-geleng kan di kasnong area soyong ke bahap nanti na jan bypass ke di kasnong ba kerteng motuan kadon so motuan ngalalik so project ngalalik so dom kesiar untuk ngalalik so silandongki
tenglaya ngilaya nak bun teli gilong yeng bla sha effect hangani ka cyclone won menen pesngi hapor janmit tangai long yeng walong severely damaged but kidan kiwe belong partially damaged but bedong major but minor tan nakaliang ka government ru ngala communicate lang beri DC dan ki magistrate ber kumjur na liang jonga block BDO ru la ya keren bar kilaiwan ban assess ringkat lang ban ngamene nakal liang police department nakal liang block bar kumjur nakal liang jonga MCL namar ngebun ki jakai beli ki post kala khlem tagi ngilaiwan lang ngilai assess lang kidan gilong yeng giba ki jot tagi sam CR ki sam snang tagi la bun di minor kene gibun gilong yeng menyilet pede ki yeng gibla totally damaged but kumjur ru kidan gilong yeng ber affect bah wala affected bah ta kini kila hab no haka severely naga major assessment nakaliang jong ka block tangi lawan tang la pulut po na do menne do mentar ngin tang let hi so wi ka jaka de kadang nya ngawan hi ngai ba ki pai ba ki so komen ba ka khamdan kunu no ka jingja ka basni ko de banong ba kta de jingja ban du no ka sim ring sha ingo yuble ki kata nomor ba kani ka jingja kala Mishwar la aja menta la khamper jungun jah ne pos ayom ta menen to cyclone tangi suang ba komba i to video kla ima sisa re ngishu aingo yuble ta kara kamdang no ka jingja ka pasne bat mentaru ngi habangi ngi lej ngi wan solem na kaliang jonga kom taw nong mikmat ni ka than bat hania than area sa ayong le along ngi bahayeng kla iphone yang adu menit kla panik kla iphone ke ba kla aja kom ta hanre ka mesem jonga ngastu ba nikong nga kali shwai ki dan no no jingja ka pas niu nem hanre nga tip da khamit am nem step ba kamdan e kum kata renga shu aingo ba yuble trai kan rat pat nakaliang ki department mentaru lai wandut la assess lut tanganget bakani ka kamru kam de nat ngim dan shu banong ban wari than ren borok hi ki kam assessment ladap bat nakaliang ka office ru kampen slam shu ya kan di kajing ai in pendep nak kot kisla bar khoj puden ji sapo laisni sausi tangin sapa na spo DC office bana DC office ngin sai communicate lang ba chejong ba in yele man pelaj no iti major share kabron hi lagador ka major share kadon ba si lak laipo but kita gibarit ki small partial assessment gibarit pade kumba 1,000 ta kum kita ru kin sele ban pelaj kloi no bat ka ngalong nakaleng jonga ngakit clear nakaleng jonga bat ka kwa ban kit khiaru ba kani kakam kanlong kajing siru kanlong hapor ka bakloi Hey, up! Ruko, shwa ba fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante sya nala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya par kamaryang rukan ktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.